Imainayan wayqikuna panaykuna kashankichis kay p'unchaypi hatun karay napaykuy kachun qankunapaq kay programaykumanta Caminando con Cristi María hinallataq riki Voz Católica Frailes Dominicos nisqamanta kunami tariricunchis wayqichanchikwan Manuel Quispe riki paywami rimayosunchis wayqi Manuel imaynayan kashanki allanchu kashanki allanmi kakushani wayqillay Valentino qapas ancha kusikuywaraqmi ashwan kashani imanaqtinchus kunan p'unchaykunan munayta yacharisunchis kay Santa Qillqa nisqanchismanta qhiswa siminchispi kusa wayqi hina kaqtinqa riki kay killapiqa riki celebranchis Iglesianchis Cristiana Catolicapiqa riki mes de la Biblia imaraykun wayqi Manuel kay septiembre killa riki celebrakun raymichakun mes de la Biblia wayqi Manuel a ver chayta rimariwayku wayqi Manuel hinantin ayukunapi hinantin suyukunapia kay septiembre killapi raymichanchis munayta kay Santa Biblia nisqanchista imanaqtin kay 30 de septiembre nisqapia yuyarinchis San Jerónimo nisqata pin karan San Jerónimo nispachani inchisman San Jerónimo karan ashan huk hatun karay yachaysapa runa paymi kawsarqan haqay 420 años anchay watakunaperaq wayqaykuna panaykuna paymi nirqan huk ancha munay rimayta manachus Diospa simin qillqata riqsijqa manan Cristuta riqsinchu nispan nirqan pay San Jerónimo ashwan kay encargo hinata chashkirqan kay Papa Damaso I nisqamanta kay hebreo, griego nisqa simimanta, latín simiman Bibliata t'ijrananpaq. Chaypaqbi chay t'ijrasqan Biblia sutimi karan Vulgata nisqa sutiyuq. Imanaqtin chaymi ashwan karan llapa runakunapaq kay latín simi nisqa rimaq runakunapaq. Nishu allinpuni wayqi kusapuni wayqi Manuel hina kaqtinqa kunanqa tapuyukusunchis llapanchis imataq Bibliari. ¿Qué es la Biblia? Wayqi panaykuna kay Biblia nisqaqa hamun kay griego nisqa simimantan chaypin significan biblio chaypin kay castellano simipiqa nismancha colección de libros nisqa qhishwa siminchispitaq ninchisman ashwan ashka huñusqa maytukuna nispa chayna kaqtinqa kay Santa Bibliaqa manaya huk mayt'ullachu ashwanpas ashka mayt'ukunaya kashan kaypiqa qanchis chunka kinsayuq mayt'ukunatan tarinchis kay Santa Biblia nisqapi chaymi nuqanchispaq llapan iñiq runakunapaqqa chayqa kashan Diosninchispaq taytanchispaq simin Allinpuni wayqi hina kaqtinqa kunanqa rik huk tapukuymañataq pikunataq escribiranri pikunataq qillqayuranri kay Diosninchispaq siminta pikunan qillqariran wayqi Aha, kusapuni wayqi kay Santa Biblia nisqanchistaqa ashwan nuqanchis hina runakunan qillqarqanku manan kaytaqa Dioschu ashwan hanaq patamanta chankayaramuran ahna llasta llapan ruwasqataña ashwanpas nuqanchis hina runakunaya qillqarqanku Dios ashwan paykunaman qurqan huk ancha yachaytaraq paykunapas munayta kay Diospa siminta qillqarinankupaq kusa allinpuni wayqi Manuel hina kaqtinqa riki kunanqa tapuyukusunchis huk tapukuyta riki imapitaq riki qillqarikuran kay Diosninchispaq simin riki ima materialpitaq nisumancha castellano rimaypi wayqi Manuel imakunapin riki qillqarikamuran Diosninchispaq simin kusapuni wayqi kay Santa Biblia nisqaqa ñawpaqqa qillqasqa karan manan kay papel nisqanchispischu imanaqtinchus manan kaykunaqa tarikuranchu ñawpaqqa ashwanpas qillqasqa karan rumipi papiro pergamino pieles nisqakunapi chaykunaqa ruwakurqan kay cabraq qaran anchaykunamanta oveja qarakunamanta hinallataq sach'aq qarankunamanta chayqa chaykunapiya qillqaranku kay Santa Biblia nisqanchistaqa kusa wayqi Manuel hina kaqtinqa riki kunanqa tapuyukullasuntaq maypitaq riki qillqarisqa karan may lugarkunapi may sitiokunapi qillqarisqa karan wayqi kay Santa Biblia nisqanchisqa wayqi panaykuna manan qillqasqa kasqa karan huk suyullapichu ashwanpas ashka suyukunapi Antiguo Testamento nisqan qillqasqa kasqa karan kay Babilonia, Palestina, Israel, Asiria chaymantapas Egipto nisqa anchay suyukunapi Nuevo Testamentotaqmi qillqasqa kallarantaq kay Siria, Antioquia, Asia Menor, Grecia hinallataq kay Italia nisqa anchay suyukunapi Nishu allinpuni chayna kaqtinqa kunanqa tapuyukullasuntaq riki ima idiomapitaq escribisqa karan ima rimaypitaq qillqarisqa karan kay taytanchispaq simin wayqi Manuel Santa Biblia nisqaqa wayqi panaykuna ashwan kashan qillqasqa 15 rimaykunapi hebreo, arameo, griego nisqa anchay rimaykunapi ñawpaq kaq testamenton kashan ashka maytukuna qillqasqa kay hebreo nisqapi ashwanpas kay Nuevo Testamento nisqataq yaqa llapallanpis qillqasqa kashan kay griego nisqa ancha rimaykunapi wakinkunata qillqasqa kashan arameo ancha rimaykunapi allinpuni wayqi Manuel chi yachasqanchisqa kunanqa tapuyukullasuntaq riki kay Biblianchis hayk'a librukunataq kashan hayk'a partepitaq t'aqakun wayqi panaykuna kay Santa Biblia nisqapiqa ashwan tarikushan qanchis chunka kinsayuq maytukuna
Chaymi kashan t'aqasqa kashan iskay t'aqaypi. Ñawpaq kaq testamento nisqapin tarinchis tawa chunka suqtayuq may t'ukunata. Nuevo Testamento nisqapitaq tarillanchistaq iskay chunka qanchisniyuq may t'ukunata. Llapanta huñunchis chitaqmi ashwan kashan kay Santa Qhilqapi qanchis chunka kinsayuq may t'ukuna. Arikus sawayqi Manuel kunanqa tapuyuklasunta riki pitaq huñuyuran kay ashka librukunata riki Bibliaman tukuchiran wayqi Manuel. Imaraykuchus riki kay Bibliaqa riki ashka librukuna hinaspa riki huk lugarpi kashara, Corinto lugarpi, Éfeso lugarpi, riki Roma llaqtapi ashka librukuna t'aqapi kasharanku hinaspa huñururan pin chaytat huñururan hinallataq riki rikusqanchis riki Biblianchikpiqa Diosninchikpa seminpiqa riki kanka capítulos riki pinchita churayuran chimantataq versículo kasllantaq riki versículo entonces pikunan churaranku wayqi Manuel. Wayqi panaykuna kay Santa Biblia nisqanchitaqa ashan huk mayt'ullaman huñurqan kay Papa Damaso I nisqanchis kay 382 anchay watallapiraq. Imanaqtin ñawpaqqa kay Santa Qhilqaqa manaya huk mayt'ullachu karan ashwanpas huk kasharan haqay ladupi huk kasharan haqay suyupi hukta kasharan haqay ayupi chaqa hinantin ayllukunapiqa kasharan chaytan huñurqan kay Papa Damaso I nisqa. Chaymantapas kay capítulo nisqatapas churarqan huk sacerdote kay inglés nisqa suyumanta paypaq sutimi karan Steve London nisqa paymi kay siglo XIII anchaypi kay capítulo nisqakunataqa churarqan. Chaymantapas kay versículo nisqatapas churallaranta huk kay francés llaqtamanta kay siglo XVI nisqapi paypaq sutintaqmi karan Roberto Steve nisqa pay kitaqa churarqan kay versículo nisqakunataqa churallarantaq. Hina kaqtinqa kunanqa tapuyuklasunta huk tapukuytawan qhipa tapukuyña kaygashan riki hayk'aqtaq riki ikrasqa karan haqay latín rimaymanta español rimayman wayqi. ¿Cuándo fue traducido la Biblia al español? Kay Santa Biblia nisqanchisqa ñawpaqqa kasqa karan kay latín simi anchillapi qillqasqa kasharan ashwanpas kay 1569 anchay watapin kay Casiodoro de Reina nisqa t'ikhrachirqan kay español simiman llapan kay Santa Bibliata. Chay Biblia sutimi karan sutin Biblia de oso nisqa imanaqtin kay qaranpisia huk oso kasqa karan chaychariki niranku chay Bibliata oso nispa. Chaymantapas kay Iglesia Católica nisqanchispiqa ashwan kay Concilio Vaticano nisqapin kay Papa Juan XXIII ashka tayta obispokunawan kamachirqanku kay Santa Biblia huk rimaykunaman t'ikраchikunanpaq alemán, francés, italiano, portugués, español hinantin rimaykunaman t'ikranankupak. Chayqa chaymantañan kay quechua simimanpas kay Santa Qhilqaqa t'ikirasqa kasqa karan wayqaykuna panaykuna. Kusa wayqi Manuel alimpuni kusapuni kay yachasqanchisqa riki qhishwa siminchispi quechua rimayinchispi riki Biblianchismanta iminatas riki Biblianchis riki Diosninchispaq simi rihurimuran makinchisman chayamuran riki aqna iminachus kashan kuna capituluntin versiculuntin riki 73 libros Biblia Católica riki anchita riki yacharisqanchis nishu alimpuni. Chayna kaqtinqa wayqikuna panaykuna qankunapas riki compartiyuychis kay videonchista huk runa masinchiskuna qhawarichunchis rikurichunchis yachasunchis llapanchis Diosninchispaq siminmanta wayqikuna panaykuna huk kutin kamaña wayqi Manuel qampas personaykipas riki despidiakapuy wayqinchikkunamanta. China kaqtinqa wayqichay Valentín nuqapas kunanqa despidiykapusaq llapallan pananchiskunamanta wayqinchiskunamanta hinantin llaqta machinchiskunamanta iñiq machinchiskunamanta wayqikuna panaykuna qankunapaq huk hatun karay napaykuykachun aman qunqarunkichischu kay videokunata aparichis hinantin runakunaman chayananpaq paykunapas ashwantara kay Santa Qhilqamanta yacharinankupaq chaymantapas kay urachankunapi qillqamuychis makichatapas aqnata churamuychis wayqi panaykuna tinkunanchis kama nuqaykuwanqa.